nyame nhira mu nyina asori mpanyimfo me de me fe se motimi de mo yefuna to ho a obi ye fasting se ni ehwehwe no se obi ya twa 3 days se 4 days mu an ye ko ni se ye betimi de akwaku to obi ama nani na ho esere mo na mo mo mode na ye mfa nkogu sofu na we de emra mo so da mani anya me so da no na jadi assassin scan e shama mani se kwansini on se scan free se moto fo mama scan ayira sika na ayira ho na mani tie sika na ayira asori sika na yedi ko adidi mu so unso de bia na jo a jadi se nsem no let's cannot to form ye ko tua sika ajira na wi sika na sa keska de ko shama mani se di se nsem sika na free top mu didi bia na jo a sika na ayira to form we de nya na didi asem no kura no waka no se na obi adidi obi adidi da bi na asema o kanti da e bi e be so bia na engine se be ba reality da bi e da asema wo ka no so madwene ho a menti ase asema ka no wa enti ana me si enye sika na wi assassin scan ni ye di se ma mani se no na free top from se enti na mi so bi adidi no timinim da match is ready Debi ene kura pa na wo kan mesra mu adai ebo so for wada ro pa cho se de o si kan so obi so daye na se ekowie ni sa na ekoba ne sa se o di sika ma obi na efra to ajira unyankopon no wada ro mo o ye di wachi na me kan de o kan ye no pepepe obi adidi de o kan ye no obi akodidi eye obi adidi adan no se nyina ye fasting de ye fun ma to ho na sabi obi kodidi adan no se ba sa because ade na sie nyina na yaje ade na tum na woni pa ntimi fa hu kodidi sa ade a wa ye sa ade ande medu mu ya oso nipa na wadidie no obenyen ene ye hu nipa wati ye mu Eripa ne yeso obi adidi wo ka se ba obi adidi no ta won saye wo mu ka se wo ni wadidi che we wa wadidi de ka medu hu yawo ala so nipa no obenyen hu nipa wadidi ontimi ka so wadidi wada ro ma de tie ne da yeso ne bae eni physical ne akasa so sia na obente obetimi so da no wa abrocho wa America o di salad cream onto de no Ghana o di dokoro na nchina yesi de wani suo no de ko da yim de wani so de betimi sie ni so de ko da yim bia so te se de wo ka no eti de wo ka no ye ne kure mu no se na me na yi bibia ayi de betimi akosi obi aso ti de wo ka se obi nipa na didi e wote ye mu no ye ne kure eni kwa se basa pastor me so dia metuma a chirim ni se e be na ABC na nyankopon na de e fa nso yi ya chi eno so ku bi eda ensi ya nko nso ho da yesi nipa na wadidi me pa cho se na e de dwi ka no ebi ana ABC ne mu mensi ye na se ye na yakoye nipa ensi ya ye nhwema na nsi nti no me nko am suggestion se se ebia obi atena no fie na yenhu ye ho a na obi betimi afa ho akodidi enti 4 days aka no anopa 6 anahomachi 5 ne nai wa ha ni atena asore premises ha kopim 6 ne bebo saa 4 days no any after 6 na obeko fie akodidi a nu akodidi obi anko fie 6 to 6 no 4 days na ka ne nai wa asore premises ha kopim sie be because esie no yenhwema na nsi kwan a yafa so abre wa asase we su no in fact seland ne ntimi anto a bedi atori ho ya asema o ka no to me fo awo so me pa cho madawro ma se mu nyina mo fo oh yes that is the best way pacho radio di fo amotwahia let's say mo nyame din mo se men fo so o kwan be so because me adwuma na me ye no the kasa me say betan me mitimi ye adwuma de ye fasting 60 days, 70 days, 80 days, 90 days, 100 days, 120, 110 what you say? It is a majuma no me ye juma. Between side ye fasting. But to say I must ye miss your and me break ye juma. And I'm beside 4 days panel. Me patcho me beside day ni na solid be jam ka. See na ye. Oh ye nyina na obi e jade juma 4 days panel. Ebi a wo ebi a me so me ha dan. Me ha dan sen. Ebi a wo ha dan. 4 days be na 4 days be na. What you say? Because me say 6 to 6 no. Enya dia metimi me nya ho. Da kwikwi. Wo da me ya kom kire ni wo fie. Eyo me ni papa yi oluma ntam asem. Osoi
say I feel say Diana yi ne ho o kan ne sa Diana ye Diana wa hi na Diana yi na ye kai ho gbo Diana yi ne ho wa ayi ne ho yetira so ntimi ma ye nyina na yetena se so fasting ye dry asori ma no kura ye o ma dwen se o mo ye na se bi na ye asori pani na se woni wo asi wo se woni ye fu to ho na ya fasting no 7 days no en she dan wa me ya de me ko ka so wo yi ho afiri ma ye sukura kwa ya ko ni wa de you yes remo we saw the best so na we me just say wo samo fa ha so edadue 4 days pay edadue 4 days pay yes an mama nyame som na ye de pa ma mo e ko be oyi bi sa ko be abeko wa ne ti fia yes I don't ko be bia ye na de sebio wo mo wa ha no mpanyifo wa ha wana anya adwuma obi ya adwuma ya brofo adwuma odidi man sie ko ne me odidi sie empale hwan tuna wuyi ho sa afiri me ya sole nyina twa sia e ya de na me medidi obwa obesesna ntimi ntra fie nyeti oyeti o ye pani wa na ha me di mi lokura me pene mla me hu o pe wa mre wa na wa sen ka ugine mu kese so ye pani wa so ni so de ye kan no ye me ani na ho o ye ni ba ye de ani abu ba ko na fe bedu brebi no obia for the wona wotu enti yentena sorry fie ha 4 days na aka ne de sebi se wa wo yiri wo fie wa wo maame papa bi nya kra no fie ne na metena sorry fie ne ye mo mpaye no ada ye ba chi wo bi wo ha so odidi no dan na mbo nse se aso da mu awe pon so onu de e banka onu de e banka so e da we nyame nuku me nye dani mama ntimi wasike tuwa bi nso ada betimi ayi sekan akumi nipa waso da wenya first wenya second ta aka ana me chese da ye be chi wo bi say en chi nipa no na wo ko shiri po aso ko chisika na so ko wi asori bi bia side dai yesi me di ko di sa me haide me si bi di nipa na insana to ha ma wo to collection o be si enti me so mun na so mafo aso se ye no ha ya na 4 days pe di mu ma me ko baabi unya brofo ne kasa ko baabi mama nyame so na ye den yo so ni nturi nsai so be ko baabi de se na unya so de panyi na asori panyi fo asori dem ma na transfer ni dini free dun ko abaye o na obaye ya transfer me na me di na nim dini wura fie morning devotion me tira na maami ya akobonso e ba so yi eno ata Sunday bi afọ ba ya kosra no eno bubua ni nyina ya ko no kwa du tabu mu ne tabu a mu nyina me na mdi na ni mo na ta osu betu bi aha aka chen se wontumi nsan why dey to me say obetu asan enu de nya nu ho na wo ya ye mpanyi fo ya de na wo yi ho se ne de nya nu ho na mu de o se adwene ho da ti ase na asu sa ne se ma ti ase ne kasa bibi aso bo kasa bibi wada wo ma mi ni adwa kra ya adwa be na ye e do twa ko bi se da wo chia fa oni abrofo bi anya adwuma oni abrofo be na ye adwuma na be ka chen se me ni adwuma be na anya abrofo ye adwuma be na printing press adwuma na me ye no wo na wo ye printing press printing press adwuma na me ye na safo no wo na ye asa printing press bodin na wo nyene wana so wotena dem mani body na nya maku ayi Dr. Maku printing press wo he asafu labor wa e ho nye ho ne wo wona abrofo na wo ye adwuma me fama show asori mpanyimfo so ye de adia tu se be yenti ye ne dai ye ne ye no ono o sisi so wontimi nye minkwa mintimi indecide ma me ho ye nyina na ye decide ye ne dai ye ne dai wo ye hwe nye because akwa na ntinkuro wa mi a okamu etu umi a okamu wacha se ono so odwene na adwuma ho se ye nso na se mun na mo ye adwuma da bi de tie na wo na adwuma nti ana se mo na adwuma na metimi ai ba ono no de ana sometime me anwere obi nso so ho da bi me ko chest kabeta da ne sa de no ko bia be ye ono wajai ono ni company kase na ye adwuma enso wajai oh chest kabeta ai de chest kabeta minim da oh ai wo kom 16 years ni sofo yenya bibia manyame na ye de ya afamu de yenye se ne anye yi asort asoro no mu bi eyeyi nso otimu bi that's all because we ye ne yenye yi nipe obaji atum a yete a ye cancel no waje atum ebe yi enye yi na etim yenya bibia manyame e kame dia sinti ntuni sai bible kwampo say dia na mso sinti dia ba on bi ntuni sai ntu sene de se obi ye bone e kire so obi gba adwaman no obi fa asoro bibia ene yetu se wetu ni se enye yi eye nti ase na wo se ye kama nya da so
Oh, we say, we need to that me new fasting, you know, years. And I saw the Bible and I hear you trust in years. Bible fahing na ya trust you make an say ya fast na wo use me what can question I put it to you say Bible mo hear ya trust say many use na Bible e fast na say wo ya fast na didi use o ba me didi na wo use mu ni dia nka ba use we na trust wa adwen ya tete adwen ya tete Kukui wa Roma the ente ba ha no say on say da bia ya check ya enwra e dey no na wo adan e dey na wo pen ho afole no me ba ma wa ye nyina so ne ye mu nti dia bro me ba asole ne ma na wo use me ne obi enya fast na to wo ti fie use no yi ni sima na cheso wadidi adan ye nyina ye ya asole no sa asole be ko na nim no fasting keke no wo ti fie didi use obi a woni di obey ni sim buy na ya na se ama na ye ha obi a ye house to house ko fie to fie ni a check obi a se be obi a ni bi no nti na ye nam ti se aba na oyi ni so se ebusa no na wa de nti na wo twetwe katere twetwe katere ma wo kasa wo katere ma kasa na wo kasa na ka me ka fa betwe na nkasa nti so ka mi sim nti ka me fa dua na enwo mimiri ma na da wo we na wo ye rofa dia mi ke bi sawo no wunyi ma no ejiti na okasa na obi a wo ye fast na wo ye yo katere ma si na obi ye fast nzo okasa won twene katere ma na nti so obi so ye fast nto yi ni si ena ti dia na wadi a we use because when dia wunyi use ti dia na wadi a we use ko ma wudi ye mfa kwem bese ne enko akra pa hwe se fie boko de boko bo ni bi e bibi e ko na mo gusu de ye guso na se da e be chi nipa a wo didi eno de enu tira ye na ma ye bon kontri wura ba se be ye nipa ko se sa asore dem ho e na nkwase dem o se kan ne ma sha so de wahu nipa boni ni na no na e ka wahu nti da bia fa no ka no se nye nyua de sisi asore dem o enua de bebre sisi ho ye nkoi odaroma ane ye ko dantati aho mate why na ya kwa na ye da so nso ye sister wa da so ya le sa no mo ka nti isa yi ko da wo ne hia me a da wo we o ka che actually we da wo bi wo na ka da old current one o be won so wa meto da wo wa meto da abre no da premier na da abre bi wa meto no da premier wa meto da kusi wa meto no da hwe a wa meto no da mo anko da animal family yenko na yenko we you we da tie na ya beto so didi ntino ye de ko ya te no ya ba oyi ni sim ya te no ya te so wo didi ye de ko to mpanyifo ni se ba wo didi a wo yi usim ntino ye de ko to mpanyifo ni akokosu we jimie na esi aso dem na ma atu nyina jimie se ye fasting na wo yi usim ugunchiki apantan se bo nti fasting nti ma me yi misim